Posle tog već sad istorijskog 1. novembra 2024. godine u prvom periodu posmatrala stvari kako se razvijaju. Ne mislim tu samo na studentske proteste i na građanske proteste, već i generalno na sistem i na uređenje naše i na poredak naše zemlje. Kada su se ti protesti već brojčano povećali i kada su počela prva kršenja zakona, kada je počela prva prekomerna upotreba sile prema građanima koji protestuju, negde sam osetila i da je moja profesionalna dužnost i rekla bih pitanje etike advokatske da istupim i da kažem da to nije u redu. I sećam se, bila je negde polovina, mislim, decembra te 24. godine, prvi takozvani spiskovi koji su se pojavili bili su u okviru manjinske zajednice, u okviru slovačke nacionalne manjine, gde se pojavila jedna lista ljudi, u tom trenutku svega 20-ak možda, koji su svojim imenom, prezimenom, profesionalnim integritetom istupili i rekli ovo nije u redu. Tu sam prvi put, da kažem, i ja nekako istupila, ali ubrzo zatim se i advokatska komora, da kažem, onako izjasnila, to jest otvorila prema građanima i pozvali su nas kao svoje članove da se priključimo besplatnoj odbrani svih ljudi kojima su prekršena neka prava tokom protesta, ne samo nužno na uhapšene ljude, već i za druge, na primjer, prekršene postupke i tako dalje. Nisam imala apsolutno nikakvu dilemu i bila sam među prvih 4 i za sada jedinih 4 advokata iz Pančeva i prva iz Pančeva, mislim sa teritorije ogranka Pančevo koji obuhvata ceo Južni Banat, koja se, da kažem, prijavila na taj spisak u okviru advokatske komore, a do dana današnjeg sam jedina žena na tom spisku. Svaka čast. Pa, hvala. Ti mi je čast još veća što si kod nas. I bilo mi je jako zanimljivo da građani koji su mi se javili za punopravnu pomoć, da su vrlo često čak rekli videli smo spisak i videli smo da ste žena i mi smo želeli da nas žena brani.